Hello everyone. Muraho mwese. Let's share the word of God from the book of Luke, chapter 5. Munyemere dusangire ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka ibice bitanu. Luke chapter 5 from verse 1. Luka ni ibice bitanu uhereye ku murongo wa mbere. Yes. So it was as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret. Yesu yarahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. And saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the multitudes from the boat. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe, aricara yigisha abantu ari mu bwato. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira umuhengeri mujugunye inshundura murobe. But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both the boats, so that they began to sink. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I'm a sinful man, O Lord." Simoni Petero ngo abibona atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. When we read this story in the book of Luke chapter 5, iyo usomye inkuru yo muri Luka ibice bitanu, we can see how Jesus met Peter. Uhabonera ukuntu Yesu yahuye na Petero. This man called Peter, among the disciples of Jesus, was a fisherman. Uyu rero Petero, umwe mu ntumwa za Yesu, buriya yari umurobyi. This was his living style. Nibwo buzima yari abayemo. So he could make a living through fishing. Ubuzima yabukeshaga kuroba. So he could take care of his family through fishing. Akita ku muryango we abikesha umwuga wo kuroba. Everything he could do in his life, he was relying upon this fishing career. Ibyo yageragaho mu buzima bwe byose yabikeshaga umwuga we wo kuroba. So, but one day he went to fish. Umunsi umwe yagiye kuroba. So when he went to fish, the evening, all night long, he couldn't catch any fish. Yagiye ari nimugoroba, amara ijoro ryose aroba, ariko bucya ntacyo agezeho. So you know, when the fishermen want to catch fish, they go afternoon and come back in the morning. Ubundi rero abarobyi mubizi ko iyo bashaka gufata ifi bajyayo mu mugoroba bakazinduka igitondo. So after the sunset, they go in the ocean. Nyuma y'uko izuba rirenga bajya mu nyanja. So they fish all night long. Bakaroba ijoro ryose. And in the morning they collect their product.
hanyuma mu gitondo bakagenda bahuza umusaruro w'ibyo bagezeho. So this is how they take their product to market. uku rero niko banahita bajyana ku isoko izo fi. So this is how Peter and his partners they did. uku rero niko Petero na bagenzi be nabo babigenje. But they used to do this day by day. bajyaga bahora bakora ibi buri munsi. But this day was somehow strange to them. ariko kuri uyu munsi ho byabaye ibidasanzwe. It is not that they didn't do everything they were supposed to do. uko batagenje nk'uko bagenzaga. It is not that day they were lazy. ntabwo ari uko kuri uwo munsi babaye abanebwe. No way, but that day was the providence of God for Peter to meet Jesus. ahubwo kuri uwo munsi byari ugushaka kw'Imana kugira ngo Petero ahure na Yesu. So how can Peter meet Jesus if he collected many fish? none se buriya Petero yari bubashe guhura na Yesu ati yaza kuba yabashije gufata ifi nyinshi? How can Peter follow the word of Jesus, cast out the net and fish? ni gute Yesu yari wagihuye na Petero igihe yari wagihuye na Petero? So Peter had no way to meet Jesus. Petero ntabwo yari afite uburyo bundi bwo guhura na Yesu. So this is the reason why God allowed Peter to catch nothing. nayo mpamvu Imana yemeye ko Petero atagira icyo afata iryo joro ryose. So even they couldn't understand. nta nubwo yabyumvaga. So we lived at this ocean so many years. ati tubaye muri iyi nyanja imyaka myinshi. Every morning we used to collect our product. buri gitondo tubasha guhuza umusaruro w'ibyo twagezeho. What happened today? none uyu munsi ho byagenze bite? So when they are washing their nets, igihe rero bari bamesa inshundura zabo, so this is when Jesus appeared. aho niho Yesu yagaragariye. So Jesus started to preach the word of God. Yesu atangira kubwiriza ijambo ry'Imana. So Peter didn't care. Petero ntiyabanza kubyitaho. He was complaining in his heart. yari arimo araburana mu mutima we. I don't know what happened today. ati uyu munsi byabaye simbizi. What my family what will I feed my family today? Tese umuryango wanjye ndawugaburira iki uyu munsi? I was thinking to pay my debt today through today's money. nari nateguye no kwishyura ideni ndimo binyuze mu mafaranga nari bukorera uyu munsi. So Jesus kept on preaching the gospel. ariko Yesu arakomeza abwiriza ubutumwa. So when Jesus saw that Peter is not caring, Yesu urabonye ko Petero atari kubyitaho, he wanted to use this boat of Peter by preaching. yashatse gukoresha ubwato bwa Petero avuga ubutumwa. So he asked him to push it a little bit. itamusaba kubusunikaho imbere gato. So Jesus started to preach using the boat of Peter. Yesu atangira kubwiriza akoresha ubwato bwa Petero. So after preaching, nyuma yo kubwiriza, he emphasized Peter. yaje gutinda kuri Petero. So Peter, ati Petero, launch out your net, ngaho jugunya inshundura zawe in the deep, imuhengeri, and fish. noneho urobe. So Peter, he couldn't understand. Petero rero ntiyabashije kubyumva. So we stayed here all night long. ati twakesheje ijoro ryose, Caught nothing. dufata ubusa. But this man is telling me to launch out the nets again. none dore uyu mugabo ari kumbwira kongera kujugunya inshundura At the same area. kandi ndetse aho twarobye n'ubundi. We spent 12 hours here. amasaha 12 niho twayamaze. We caught nothing. dufata ubusa. Now he is telling me to launch out the nets once again. none arambwira kongera kujugunyamo inshundura. He was confused like this. nuko rero yagiye yumva bimucanga. But after thinking like this, ariko amaze gutekereza atyo, after the message of Jesus collided with the thoughts of Peter, nyuma y'uko ubutumwa bwa Yesu bwagonganye n'ibitekerezo bya Petero, Peter said like this. Petero yavuze atya. Verse 5 says, But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Simoni aramusubiza ati databuja twakesheje ijoro dukora cyane nyamara ntacyo twafashe,
ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. They had washed their nets. Bari bameshe inshundura zabo, They are ready to go back home. ubundi bari bageze aho bataha mu mago yabo. They are waiting Jesus to finish, to end his sermon and go back home. Bari barindiriye ko Yesu amara kwigisha bagahita bataha. But amazing thing, Ariko igitangaje, Jesus told Peter, Yesu yabwiye Petero, launch out your net into the deep and fish. tijugunya inshundura zawe muhengeri hanyuma urobe. Though Peter could not understand, hanyuma ntiyabyumva Petero, according to his experience, agendeye rero ku bunararibonye bwe. but he put away all his knowledge, all his experience, and he did according to the word of Jesus. Ashyira ubunararibonye bwe ku ruhande, ibitekerezo bye, maze akurikira ibyo yarabwiwe na Yesu. Yes, after launch out the net, Amaze rero kujugunya izo nshundura, Bible says, Bibiliya iravuga ngo, and when they had done this, verse 6, umurongo wa 6, they caught a great number of fish, and their nets was breaking. babikoze bafata ifi nyinshi cyane ndetse inshundura zabo zenda gucika. So now you can see launching out the nets according to the will of Peter and launching out the nets according to the will of Jesus. Aha rero turabona itandukaniro ryo kujugunya inshundura bigendeye ku bushake bwa Petero, nyuma tukabona no kujugunya inshundura mu mazi bigendeye kuko Yesu abivuze. So when Peter tried to catch fish, he couldn't catch. Igihe Petero yageragezaga gufata amafi ntayo yafashe. He struggled so much. Yarahirimbanye cyane. All night they caught nothing. Ijoro ryose ntacyo bafashe. They didn't sleep. Ntibaryamye, But they caught nothing. ariko nta kintu bafashe. At a single moment by the word of Jesus, Ariko agahe gato yakubw'ijambo rya Yesu, they caught many fish. bafashe ifi nyinshi. This is amazing work of Jesus. Uyu rero ni umurimo uhambaye wa Yesu. But the most important thing is not fish, Icy'ingenzi rero ntabwo ari isamaki, but the most important was the heart of Peter, ahubwo icyari ingenzi ni umutima wa Petero, was the life of Peter. ubuzima bwa Petero. Jesus wanted to serve the heart of Peter Yesu yaragambiriye gukiza umutima wa Petero, because Peter was a sinner. kubera ko Petero ari He was umunyabyaha, a sinner to perish. yari umunyacyaha wo kurimbuka. Was a person who was relying upon his zeal, his loyalty. Yari umuntu buriya wiringira umwete we n'umurava. I have to work so that I can live. Ati mfite gukora kugira ngo mbeho. I have to struggle so that I can save my life. Mfite guharana kugira ngo nkize ubuzima bwanjye. This is how I was thinking. Nuko nguko yatekerezaga. But Jesus was different. Ariko Yesu yaratandukanye. I have to work by my word to save Peter. Ati ngomba gukorera mu ijambo kugira ngo nkize Petero. Through my word there is a power to save Peter. Mu ijambo ryanjye harimo imbaraga zo gukiza Petero. But Peter was thinking, in my body there is power to save my life. Ariko Petero ari kwibwira ko mu mubiri we afite ingufu zo kwikiza. This was different. Iryo ni itandukanye. Actually, this is the spiritual life many people are living today. Ubu rero n'ubuzima bw'umwuka abantu benshi barimo muri iyi minsi. So, before we meet Jesus, mbere ko duhura na Yesu, we live the same life as Peter was living. Twabagaho ubuzima bumwe nubwo Petero yabagamo. We tried to work by ourselves. Twageragezaga gukora ku bwacu to achieve something. kugira ngo tugire icyo tugeraho. To achieve eternal life. Kugera ku bugingo buhoraho. To achieve the holiness. Kugera ku kwera. The righteousness of God. Gutungana kw'Imana. We try to keep the law. Twagerageje kubahiriza amategeko. We try to avoid the sin. Twagerageje kwirinda icyaha. We do everything possible so that we can become holy before God. Twagerageje inzira zose zishoboka ku buryo twababera imbere y'Imana. But this was before Jesus came. Ariko ibyo twabikoraze mbere yuko Yesu ahura natwe. So even though we struggled much to achieve everything, but we achieved nothing. Kandi nubwo twagerageje byinshi twageze ku busa.
Only failure repeatedly came in our life. Ugutsindwa niko kwakomezaga kugaruka umusubirizo mu buzima We bwacu. tried much and we failed. Twagerageje byinshi turatsindwa. We tried much, we failed. Turagerageza turatsindwa. We tried to keep the law, we failed. Tugerageza kumvira amategeko biratunanira. We tried to stop sinning, we failed. Tugerageza guhagarika gucumura biratunanira. We tried to keep Sabbath, we failed. Tugerageza kubahiriza isabato biratunanira. Everything we tried, we failed. Muri kimwe mu byo twagerageje twaratsinzwe. Always we tried to ask forgiveness of sins, but every time we could repeat the same sins. Buri gihe twageragezaga gusaba imbabazi z'icyaha ariko n'ubundi nyuma tugasubiramo bimwe. This is like Peter in that night before he met Jesus. Ibyo rero n'ubuzima bumwe na Petero iryo joro mbere yuko ahura na Yesu. He was launching out the net. Yajugunye inshundura. But when he could pull his net, nothing was inside. Igihe yakururaga inshundura nta kintu cyari kizirimo. Again, arongera zirazijugunya. But after that, nothing was inside. Ariko yongeye kureba ko hari icyafashwe abona nta kirimo. He did these same things within 12 years. 12 hours. Ibi rero yabikoze amasaha 12 yose. But until Jesus came to him, kugeza aho Yesu amusangiye, Peter have nothing. Petero ntacyo yari yafashe. So likewise, nibwo buryo until Jesus comes into our life, mbere yuko Yesu kugeza igihe Yesu aziye mu buzima bwacu, we have nothing. Tuba ntacyo dufite. We have no righteousness. Nta gukiranuka. We have no holiness. Tuba tudafite ubutungane. We have nothing. Nta kintu tuba dufite. Always we cry for our sins. Buri gihe turirira ibyaha byacu. This is how we are. Uku niko turi. But through this word of God of Luke chapter 5, ariko binyuze muri ijambo ry'Imana muri Luka ibice 5, Bible is teaching everyone how change can happen in our life. Biri kwigisha buri umwe uko impinduka ishobora kubaho mu buzima. Receive the word of Jesus. Kwakira ijambo rya Yesu. Receive the message of Jesus as it is. Kwakira ubutumwa bwa Yesu ko buri. So when Peter followed the word of Jesus, igero Petero yakurikiraga ijambo rya Yesu, though it was not understandable, nubwo bitumvikanaga, though it was like foolish word, nubwo amagambo ye yayumvaga nk'ay'ubupfu, because as you know, Peter was expert in fishing. Kubera ko nkuko mubizi Petero yari intyoza mu byo kuroba. Who was Jesus? Yesu we yari iki? Was the son of carpenter. We yari umwana wavuye ku mubaji. So Jesus knew nothing about the ocean. Yesu ntacyo yari azi mu birebanye n'inyanja. But Peter was born at the ocean. Ariko Petero yavukiye ahubwo hafi y'inyanja. His life was there. Ubuzima bwe bwari aho ngaho. But he put away his experience. Ariko yashyize ku ruhande iby'ubunararibonye bwe. And he accepted the word of Jesus. Yakira ijambo rya Yesu. Amazing thing. Gitangaje. Something he was not expected happened. Ikintu atari yiteze nicyo cyaje kubaho. Actually, when Peter caught many fish, igihe Petero afashe ifi nyinshi, he realized something great. Yatahuye ikintu gihambaye. When we read the Bible, iyo dusomye Bibiliya, verse 8, umurongo w'8, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I'm a sinful man, oh Lord." Simoni Petero ngabibona atyo yikubita imbere ya Yesu ati, "Vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha." I never think about God from the beginning. Sinigeze ntekereza ku Mana kuva kera. How come I lived like this? Nibaze kuki mbaho ntya. I lived my life without God. Nabayeho ubuzima bwanjye nta Mana. So when Peter realized how foolish he was, igero Petero yitekerezagaho burya ari umupfapfa. So he recognized Jesus. Yaje gutahura Yesu. So Jesus is God.
ati Yesu kumbi ni Imana. Jesus is powerful. Kandi Yesu ni umunyembaraga. There is the difference between living by myself and living with Jesus. Kandi ndabona hari itandukano ryo kubaho ku bwanjye cyangwa kubaho ku bwa Yesu. I cannot perfect my life. Sinabasha gutunganya ubuzima bwanjye. But once Jesus comes in my life, ariko igihe Yesu yaza mu buzima bwanjye, even though I was living in failure, nubwo mbaho mu butsinzwi, but Jesus can bring the victory in my life. Yesu ashobora kuba yazana intsinzi mu buzima bwanjye. So when Peter realized this, igihe rero Petero yatahuraga ibi, so he connected his heart with the heart of Jesus. yahuje umutima we n'uwa Yesu. So actually, people cannot receive Jesus unless they realize their weakness. Mu by'ukuri ntabwo abantu batahura Yesu cyangwa bamwemere batarabasha gutahura intege nke zabo. The problem people have today, they think that everything is going well. Ariko ikibazo abantu bafite muri iyi minsi bazi ko byose babikora neza. So since they think that they are doing everything well, mu gihe rero batekereza ko buri kimwe bagikora neza, it is not easy for them to receive the word of Jesus in their hearts. ntabwo biborohera kugira ngo bakire Yesu Kristo mu mitima yabo. So for us to receive Jesus, we need the true repentance. Kugira rero ngo twakire Yesu dukenera kwihana by'ukuri. So you cannot make the true repentance without realizing your evilness. Ntabwo rero wakora ukwihana nyako utabanje gutahura ububi bwawe. Your failure. No gutsindwa. We are people who failed before sin. Turi abantu batsinzwe imbere y'icyaha. Everything we try to do, we failed. Icyo ari cyose tugerageza gukora turatsindwa. So this is the time to confess before Jesus. Iki rero kiba ari igihe kugira ngo twature imbere ya Yesu. Jesus, I tried to keep the law but I failed. Twature tuti Yesu twagerageje gukubahiriza amategeko ariko twaratsinzwe. I stop sinning but I couldn't make it. Nagerageje guhagarika icyaha ariko sinabishoboye. So whenever I tried to stop sinning, I kept on sinning. Igihe cyose nagerageje guhagarika gucumura n'ubundi namye ncumura. You are the one who is supposed to come in my life. Ubundi yari wowe wari ufite kuza mu buzima bwanjye. And perfect everything. Kugira ngo buri kimwe gitunganye. So when Jesus is in our life, igihe rero Yesu ari mu buzima bwacu, everything is victory. Ikintu cyose kiba intsinzi. We can defeat sin. Twanesha icyaha. We can defeat condemnation in our hearts. Dushobora kuganza kwiciraho iteka kuba mu mitima. Because this message from Jesus, when it comes in our hearts, kubera ko ubutumwa buri muri Yesu iyo buje muri twe, it reveals everything. Bushyira hanze icyo ari cyo cyose. So today we go to church. Muri uyu munsi tujya mu nsengero. But even though we go to church, ariko nubwo tujya mu rusengero, we need to understand clearly why we go to church. Tuba tugomba kumva neza impamvu tujyana mu nsengero. We don't go to church as a ceremony. Ntabwo tujya ari ibirori. So we need to go to church to meet God in our hearts. Tujya mu rusengero ngo duhure n'Imana mu mitima yacu. So if you cannot meet God through His word, igihe rero uhuye n'Imana binyuze mu ijambo ryayo, if you cannot meet God, if you cannot meet God through His word, uramutse udahuye nayo binyuze mu ijambo ryayo, so it means the word of God you are hearing is a problem. Biba bisobanura ngo icyo wita ijambo ry'Imana ugumya kumva gifite ikibazo ubwacyo. It means even the faith through that you call the word of God will not be the genuine faith. Bisobanura ngo ni ukwizera wita ukuvuye mu iryo jambo rikemangwa ntago kuba ari umwimerere. So that's why many people, though they go to church, nayo mpamvu rero nubwo abantu bajya mu nsengero, but they are still suffering in their hearts because of sin. Bakirwana mu mitima yabo bitewe n'icyaha. What kind of word of God they are listening which cannot defeat God, which cannot defeat sin in their hearts? None se ubwo ni bwoko ki ijambo baba bumva ritabasha kuganza icyaha mu mitima yabo? So let's read the Bible. Reka dusome Bibiliya. When we read the 2 Corinthians, niyo dusomye mu Bakorinto ba kabiri chapter 5, ibice 5, verse 19. Ibice 5 umurongo wa 19. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyongeye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzu. This is the true word of God. Iri ni ijambo ry'Imana ry'ukuri. We were far from God.
twari kure y'Imana, we were trying our spiritual life by ourselves. twajyaga twigeragereza ubuzima bwacu bw'umwuka, Like Peter, who was living as Peter. nka Petero wabagaho ubwe nka Petero. But one day Jesus came. Ariko umunsi umwe Yesu yaraje. He came to unite us with God. Yazanywe no kutwunga n'Imana. Because we had not this ability to come back to God by ourselves. Kuko ubu bushobozi ntabwo twari twifitemo. Between man and God there was a problem of sin. Hagati y'Imana n'umuntu harimo ikibazo cy'icyaha. So Jesus came to remove this problem of sin. Yesu yazanywe no gukuraho iki kibazo cy'icyaha. It's like a war between God and man. Cyari nk'urukuta ruri hagati y'umuntu n'Imana. So Jesus destroyed this war. Hanyuma uru rukuta Yesu ararumena. And because of this, man and God were connected. Hanyuma kubw'icyo rero umuntu n'Imana barungwa. This is what we call reconciliation. Kiro nicyo cyitwa ubwiyunge. Even Bible is talking about this reconciliation. Ndetse na Bibiliya iri kugaruka kuri iki kintu cy'ubwiyunge. So it means since this wall of sin was removed, bisobanura ko igihe iki gikuta cy'icyaha cyakurwagaho, there is no separation between God and man. Nta tandukaniro riri hagati y'umuntu n'Imana. We are connected. Ahubwo turunzwe. We are united with God. Twunzwe n'Imana. There is no one who can separate God and man. Nta muntu rero gihari wo gutandukanya umuntu n'Imana bamaze kungwa. This is faith God wants us to have in our hearts. Ukuri niko kwizera Imana ishaka ko tugira mu mitima yacu. So we are one with God. Turi umwe n'Imana. So Jesus perfected me and you. Yesu yaranyejeje ndetse nawe. Because one who was to be connected to God was supposed to be holy and righteous. Kubera ko wari ufite kungwa n'Imana yari afite kuba umwere ndetse umukiranutsi. Because also God is holy and righteous. Kuko Imana ari yera. And after that man was connected with God. Nyuma y'icyo rero hanyuma umuntu yaje kungwa n'Imana. That's why Bible calls us that we are righteous, we are holy. Niyo mpamvu biri twita ko dutunganye kandi tuboneye. So this is the true faith everyone should have. Kuro n'ukwizera k'ukuri buri umwe yakagize. With this faith no one can go to hell. Hamwe n'uko kwizera nta wajya mu muriro. With this faith we can live with this hope that once Jesus will come back, I will go together with him. Kukwizera kuduha ibyiringiro ngo aho Yesu azagarukira nta kabuza tuzajyana nawe. I hope we live with this joy in our hearts. Nirengeye ko twabana n'ibi byishimo n'uyu munezero mu mitima yacu. We understand how powerful the word of God is. Tukabasha kumva neza ubutware cyangwa se imbaraga ijambo ry'Imana rifite. Let's pray. Mureke dusenge. Father, we thank you. Data turagushimira. We thank you because you are always together with us. Tugushimiye ko buri gihe ubana natwe. We were separated from you because of sin. Twari twaratandukanijwe nawe kubera icyaha. By Jesus we were connected to you once again. Kubera Yesu twongera guhuzwa nawe. So we thank you because you gave us Jesus, your begotten son. Turagushimiye ko waduhaye Yesu umwana wawe w'ikinege. So we thank you so much. Turagushimiye cyane. In the name of Jesus we pray. Byose tubisenze twizeye izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you. Murakoze. See you next time. Tuzabonana ubutaha.